Reka mbasuze mbe n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 28 Mata 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ku mutoza mukuru n'umunyezamu w'ikipe ya Rutsiro, tukubwire ko bamaze guhagarikwa. Nanone kandi turakubwira ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza wanze kohereza abimukira mu Rwanda. Bamwe mu banyepolitiki bakomeje kumushyiraho igitutu. Hanze y'u Rwanda muri RDC turakubwira ko abasirikare 5 ba Kongo bishwe n'amabandi. Hanze ya Afrika turakubwira ko Korea ya Ruguru yamaze kwemeza ko yohereje ingabo mu Burusiya. Ni amakuru mwateguriwe kandi mujye kugezwa nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Mu Rwanda turakubwira ko umutoza mukuru n'umunyezamu wa Rutsiro bahagaritswe. Ikipe ya Rutsiro FC yatangaje ko yahagaritse umutoza mukuru n'umunyezamu nyuma yo kunyagirwa na APR FC ibitego 5-0. Umutoza mukuru w'ikipe ya Rutsiro FC Gatera Musa n'umunyezamu wayo wa mbere bamaze guhagarikwa n'iyi kipe nk'uko babinyujije mu itangazo rigenewe itangazamakuru. Ibi bije nyuma y'ikipe ya Rutsiro itsinzwe na APR FC, hakavuga ko habayeho kwitsindisha ku bushake kuri uyu mukino bigizwemo uruhare na bamwe mu bagize iyi kipe. Aba bombi, umutoza Gatera Musa n'umunyezamu Matumele Monzobo Arnaldi, bahagaritswe mu gihe gisigaye cya shampiyona 2024-2025, ni ukuvuga imikino 5 isigaye ngo shampiyona isozwe. Mu yandi makuru kandi tugikomeje mu Rwanda, reka twubwire ko umuminisitiri w'Intebe w'Ubwongereza wanze kohereza abimukira mu Rwanda kuri ubu ngubu yakomeje gushyirwaho igitutu. Bamwe mu banyepolitike bakomeye mu Bwongereza batangiye kotsa igitutu kuri Minisitiri w'Intebe Keir Starmer, bamushinja gutesha agaciro amasezerano igihugu cye cyari gifitanye n'u Rwanda ku bijyanye n'abimukira kandi nta kindi gisubizo afite. Muri Nyakanga 2025 ubwo Keir Starmer n'ishyaka rye ry'abakozi batorerwaga kuyobora Ubwongereza bahise batangaza ko batesheje agaciro gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. N'amasezerano u Rwanda rwari rwagiranye n'Ubwongereza ubwo bwayoborwaga n'ishyaka rya konservateri yaragamije no gukemura ikibazo cy'abimukira gikomeje kuzengereza Burayi. Byari biteganyijwe ko Ubwongereza buzajya bwohereza mu Rwanda abimukira binjiye muri icyo gihugu binyuranyije n'amategeko, ubusabe bwabo akaba ariho busuzumirwa. Kugeza ubu bamwe mu banyepolitiki bakomeye mu Bwongereza batangiye gushyira ku gitutu Minisitiri w'Intebe Keir Starmer kubera gutesha agaciro aya masezerano. Aba banyepolitiki bavuga ko mu gihe Keir Starmer yirengagije iyi mikoranire, Perezida Donald Trump ageze kure yumvikana n'u Rwanda kugira ngo rwakire abimukira bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Gushyingo 2025 nibwo byatangajwe ko itsinda rya Perezida Donald Trump uherutse gutorerwa kongera kuyobora Amerika riri kwiga ku buryo bwo kohereza abimukira bari muri iki gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu bihugu birimo u Rwanda. Bamwe mu bantu ba hafi ya Donald Trump bagize bati Trump yari yamamaje atanga isezerano ryo kwirukana abimukira binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi yiteguye guhagarara ku ijambo rye. Nubwo u Rwanda na Amerika ntacyo biratangaza kuri iyi mikoranire, aba banyepolitiki bo mu Bwongereza bavuga ko impande zombi zamaze kumvikana ku buryo hari n'abimukira ba mbere baba baragejejwe i Kigali. Umwe mu banyepolitiki batangaje ibi ni Suella Braverman, wahoze ari minisitiri w'umutekano mu Bwongereza ndetse akaba yarashyigikiye yivuye inyuma ku igihugu cye cyohereza abimukira mu Rwanda. Ubwo Minisitiri w'Intebe Starmer yahagarikaga imikoranire n'u Rwanda ku bijyanye n'abimukira, amafaranga yari muri aya masezerano yashyize mu bijyanye no kongera umutekano ku mipaka, gusa nta musaruro byatanze kuko abimukira bakomeje kwisukiranya mu Bwongereza. Hanze y'u Rwanda amakuru yacu reka tuyakomereze muri RDC, tukubwire ko abasirikare 5 bo mu ngabo za Kongo bishwe n'amabandi yahise anashimuta umushinwa mu ntara ya Tanganyika. Radio Okapi ivuga ko abantu bitwaje intwaro bateze igico bica abasirikare 5 mu ngabo za Kongo banashimuta umushinwa. Ibi byabaye kuwa gatandatu tariki 26 Mata 2025 muri teritwari ya Kremie mu ntara ya Tanganyika nk'uko byavuzwe n'abahatuye.
Icyo gitero cyabereye umuhanda Kirimiye Kabimba mu gace kitwa Kipori mu birometero 50 uvuye Kirimiye. Imodoka zarimo bari abasirikare n'umushinwa zaguye mu gico cyatezwe n'abantu bitwaje intwaro. Mu masaha ya saa 4 nibwo kiriya gitero cyabaye, imodoka zavuga mu gace ka Kabimba zijya mu mujyi wa Kirimiye. Amabandi yateye imodoka zarimo abasirikare ahita arasabye gupfa abasirikare 5, undi umwe arakomereka ari nawe nyuma yaje gupfa nkuko byemejwe na Radio Okapi. Undi wakomeretse ni umushoferi waje kujyanwa kwa muganga. Mu mabandi yatwaye bunyago umushinwa ukorera uruganda GRC. John Mutombo, umuyobozi wa teritwari ya Kirimiye, yabwiye Radio Okapi ati twabuze abasirikare 5 bari baherekeje abashinwa bagiye Kirimiye. Ikindi kandi yavuze ko bamagana igitero nka kiriya cyaguyemo abasirikare ba leta muri buriya buryo. Gusa ibikorwa byo gushimuta abashinwa bikunze kuba kuri uyu muhanda wa Kirimiye Kabimba. Muri 2024 abasirikare 4 ba FARDC bari baherekeje imodoka z'abashinwa bishwe n'amabandi yitwaje intwaro anashimuta abashinwa 4 ba societe ya GRC muri kariya gace. Abo bashinwa baje kurekurwa ariko hatanzwe amafaranga. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri Korea ya Ruguru, tukubwire ko kino gihugu cyamaze kuba cyemeza ko ku nshuro ya mbere Korea ya Ruguru yamaze kwemeza ko yohereje ingabo kurwanira Uburusiya mu ntambara burimo na Ukraine. Igisirikare cya Korea ya Ruguru cyavuze ko cyafashije ingabo z'Uburusiya kubohora akarere ko ku mupaka wa Kursk itegeko ryatanzwe na Perezida Kim Jong-un. Ni nyuma yuko umukuru w'ingabo z'Uburusiya Valery Gerasimov ashimye ubutwari bw'ingabo za Korea ya Ruguru. Bwa mbere Moscow yemeye ku mugaragaro ubufasha bw'izo ngabo. Mbere abategetsi b'ibihugu by'iburengerazuba babwiye BBC ko babona ko nibura abasirikare 1000 kugera ku bihumbi 10 ba Korea ya Ruguru biciwe muri iyi ntambara mu mezi 3. Valery Gerasimov yavuze ko Moscow igenzura akarere kose ka Kursk ku Burusiya, ibyo Ukraine yahakanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ubu Korea ya Ruguru igomba kwirengera ingaruka zose zo gushora intambara. Umwaka ushize Korea y'Epfo hamwe n'abatasi b'ibihugu by'iburengerazuba bagiye gutangaza ko Korea ya Ruguru yohereje ibihumbi by'abasirikare mu karere ka Kursk. Icyemezo cyo kohereza ingabo cyari kigendanye n'amasezerano yo gufashanya mu bya gisirikare hagati ya Moscow na Pyongyang. Perezida Kim avuga ko Korea ya Ruguru n'Uburusiya byerekanye ubucuti n'ubuvandimwe bwabyo i Kursk. Ati ubucuti bwanshimangiwe n'amaraso buzafasha kwagura umubano mu buryo bwose. Amakuru yuko Korea ya Ruguru yohereje ingabo mu Burusiya yatangiye kuvugwa mu Kwakira nyuma yuko ubucuti bwa Kim na Putin urushijeho gukomera. Vladimir Putin na Kim Jong-un basinye amasezerano yo gufashanya mu gihe haba hari igihugu gitewe muri ibi byombi. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Aha ni naho dusoreje amakuru yacu ya none. Musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Ni amakuru mwategure kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Ciao ciao.